maka di dokter waktu majinjit na tajang ini waktu mani na tajang nasawak magi dokter gagapuan na namoti ko na waktu doy mo tajang sinin na tayo waktu mana mi na tajang inna Allah sami'un alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirina sila surah malabikun hadir. Syukur hikmah puji tandigang kana sabah. Nawiringi adisi nga Allah Ta'ala ang kanikmat tama bulan Ramalan malam kelima ang katu malam ke-6 naringi kesempatan si pasang-pasang iya tuh selangnya situngan na Bapak Ibu sekalian de tu natapa iparenta tema puasa de natapa iparenta te masempaja de na iparenta te masak pertama agami pertama ikor guru ki nasabak pikkoy carana tema puasa ko deni sangi pikkoy carana tema sumpaja ko deni sangi. Makanya dasarnya qabla kulli syai' al ilmu qabla kulli syai'. Demu mulai matapak ko pungalata ko demu sangi. Isangi jolok pungalata ala napa mo sompa na sabak demu ko demu sangi demu. Nah, iya na Romelo utaran kama kukuwe na sabak awal-awal pertama-tama ya guri mapuasay iya tu mapuasay makadai pungan Allah Ta'ala linan Qur'annya Taha ma anzalnal Qur'ana litashqa iya tu Qur'annya ipanoi napanoi pungan Allah Ta'ala loko linohe bukan untuk menyusahkan mafhumulah muhalafanya batuangannya iya tu pelik Qur'annya napalomo imi dena susai ki iya mina masusah ki nasabak deti sangi deti sang mapuasa masusah ni deto melo mak guru ya kong kata macarama min mati ina swak ma iya ngor mina pau ustaz ya bisa mato ya tu salah dina contoh nah iya kok biasa ko mapuasa ita ganda tau terima micu mani mo micu mupan rasa ni kasi ini terima motor apalagi mangoto ko mamicu ko nakan na di pa motor nasawa magi na micu tahu iya rupa pemahaman na tahu makada iya tu micu na batalkan puasa ni kata makada angkai makada aguru ki iya batalkannya puasa iya boleh saliwangnya iya komicu iya mina batal puasa atau komicu komelo yang maimicu lai pasu ijolok napainu batal itu ya gurih pak kemudian iya ulang Ramalan maka dai nabita iya tu ya sange sulang hakaza wahakaza ikatalui berarti 30 ya sange sulang maka dai si nabita hakaza wahakaza berarti 20 serah kurang citi jadi iya tu siulangnya kau ulang hijriyah ulas salang angka 30 asona angka 20 serasona iya matu insyaallah mudah-mudahan maka semangat tema lepas iya ko maka semangat tema lepas si lele si tawi na sabak dia lepahan ni maka dia na kan nak puasa mu ko
Dia nak kena puasa mun 20 meter serai. Ni kata maka dia nak kena maka dia nabi tahu gannar. Maka dia tu plek ko ganna ya ikola biya. Terima panyami tanah sabak dega ke pak disangan na ya ronanya panitia alhamdulillah. Ya. Maka dah abiasan aku masih ya ko utang kap yung pengumuman apa itu abiasan aku kepurai ma agak sana batau masuk payah sunnah abiasan na iya na meta ni napakong ka kama ita ya akhirnya lagi umumkan iya ko abiasan na aja murobay ko makanjamu aja murobay ko makanjamu yami ko din makanjak roba ni iya ko din misay mapaywan ite maka dade nang kanabita na nasumpah aja ko aga palit na sa nabita maka da iya kullu azanan dua azan pertama kemudian kamat angka sampajan insyita iya ko melo ko maka nasa di sana iya ko melo ko pagawi iya ko siya ko mato. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian maka dari pun Allah Ta'ala kumapuasa ita ayyama ma'dudat ya se paling dulu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya tu mapuasa iya mi tujuan nah tattaqun. Aga betuan nah mapade lo nak masumpah jangan ita lima waktu tu iya mengaribi isya subuh loro asar iya hakikatnya ya sampayangi dia okoy batuangan na aga iya ko poli ko masumpayan mo pakai mo pisan dala na te gagal sampayamu iya ko mapuasa ko ito ibu mo carita mo bi bali bola mo gagal puasamu. Nasa bayi adam pa nga iya nasa bayi biasa ibu nanay dia cek sumurbor manima ko kaya biasa tanya sudah gaga sumurbor masasa ko aga sana samping na boleh capu sasa dia na capu carita iya mana ko na carita ibali bulana de gaga padana ibayan apa sih ajak lalu na sawa mapuasa ki iya tatakune iya hakikatnya tuh iya ko mapuasa itaw na si jajaran mo panyawate dia nadapi tujuan na puasa kemudian napai lanjutkan ayyama ma'dudat iya tu puasa dia na susaki paman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra iya tu paling ko mapuasa tewak di matudi tu mapuasa kaya bangsa dia nak puasa iya ko dalam musafir ki ada malasa iya ko malasa ki iya ko dia tu lema puasa aja na tapi fa'iddatun min ayyamin ukhra kemudian petolai ini iya tu di ogi maka tigala makutana malasa aga iya ko mapat diisi mi iyalah saya wadinya dia nak puasa teko dia mulai mah puasa dia na mulai mah puasa ko mapat di namu mapat diisi ko dia mulai mah puasa aja nama puasa tapi tolai ini ayar kemudahan na aja na ikutan maka malasagai malasayatung kay kapan angka tumakun ray malasayatung ka tu di angka malasayatung ka pak di natung kay katupa natung karo jadi bisa wadi dena puasa bisa tidak puasa dengan catatan ganti di hari-hari lain yang kemudahan na kemudian denule ang kasih masuk ya sepi dia
ganti di hari lain. Ia ku malasaki dia tu lema puasai. Malasaki mapat di ulu ki angkat tupat di ulu biasa malak dak mito. Wading. Ya ku dia tu le. Kemudian safar dalam bepergian. Ayo mako koe mapanyuasita na sabak lai puji jadi mapanyangi. Maka dapik ko ni ko ka Jakarta. Na maka pala lutu maji. 2 jam di Jakarta ko manyi. Deno ko tandu tedong na sabaan mangoto ita lo di pandang. 2 jam di Jakarta ko koi di pandang. Aja nama puasa pekoni wadi ka ma puasa tau de ini mani bawang narengi Allah ma pungala taala iya kode tu le aja na ja komelo ki puasa ni de na mari jaga aja na tor me pangiwat tau maga pale ustaz ko mapamulai ukelora pangi aja nama puasa dengan catatan alalak ko Allah lanna okoe na bendoro wadi gade na puasa tay mapamule ko okko maye na bendoro wadi ya ko masurungoto ko maka tu susah ko to tarik lay sorongi jadi magampang nih yang penting lay pahang tapi aja tosi yang sudah dimudahkan oleh Allah jangan dipermudah lagi yang sudah dimudahkan oleh Allah jangan dipermudah lagi. Jadi wadi dena puasa de ku malasai dena mah puasa ku bepergi yangi. Wadi tapi diganti dengan hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'am. Angka tu tau matoa. Tau mato katu biasa nasanya mugi maka tau mato kali dong. Dia nak ya ditupahi batuangan naro. Jadi pikun ya ro. Wadiga dia nak puasa ya tapi diganti dari aja muta aja ngiru na sama kai ya ko to mato ya wani we aja muta aja malolo ko baje. Ya ko to mato ya ulangnya we aja muta aja ulapeng mudah-mudahan malolo ulapeng na tolai. De iyan yasa pidia lai tolai ni ada yasa pidia nisang may pangurus masih yuka jana utarang kanyer migala dai matu metai matu aka majapi dia ki pandai si ditau kutuhi tomato angka to tahu malasa iyalah sana ye maka di dokter waktu majinjik na tajang ini waktu mani na tajang na sawak magi dokter gagabuan na namoti ko na waktu doy mo tajang sinin na tayo waktu mana mi na tajang manang kamana dokter angka tahu malasa demetona de nagaban ibanena batuan na madising yan natupi dia tu nakan natupi dia yan waditoy dia kemudian ibu-ibu manyaman ki jadi ibu-ibu kaya kanya mana pikko je ustaz manyaman ni matampu ka wadi gadi wa puasa wading wadi de na puasa to matampu tapi ganti di hari lain. Ia mapa susue yang menyusui boleh tidak puasa tapi ganti di hari lain. Tapi pikun ni cara aja ustaz biasa ia tondro lo dewa puasa napa kak melo tu lai matampu sikat pikun niat jadi pikun ni napai
tolai melo tolai matampo si. Mandrasay lakin na so de na pang iya ko na pang iya ko makoy tu agaga tu si tupo na gitu de muli pa nata siaga mi tas 10 mi si diulan na 10 no na matampo si. Alhamdulillah pigay dia na tabu pigay na tapa alhamdulillah aja tu masih sah pi dia ni bisa pi dia dengan catatan ni orang. Jadi tapi aja na to mapi dia tahu ia jalan na lai ganti kita tidak puasa sekarang lai tolai dia na yule tolai baru lari ke dia aja maka tetap mapi dia engka topura aku tanamah kada maka jero Pak Ustaz kam alhamdulillah masa wala orang perangi maka ku mapi dia na iya tahu kutu ya dia nak kada angkat tu hak desa na ustaz ni angkat hak desa na makada tinrona tahu mah puasa ibadah tidurnya orang puasa itu ibadah maka lah ada guys maka desa naro desa ada ya hak desa tahu kutu iya batuangan nah iya ko mapuasa itaw karena Allah subhanahu wa ta'ala ko mapuro ko matindo ko manilay ibadah ya to si di iya na pura masumpa ya subuh tay matindo ni makaday matindo kada ibadah kutu jadi ya kemudian ibu bapak sekalian saya gani rupanya kemudahan. Kemudian aja tuh mamicu, kemudian angkat tuh yasan imsak makuk kue, toh, mandre tawe, nah sebab permulaannya tarung kamakero, 10 menit melona batawe, naumungkan ni biasa ku masih dia teh, maka ada kaum muslimin. Sekarang sudah jam sekian, waktunya imsak. Tidak boleh makan dan minum. Aja nih Pak, aja nanti mak pakewan. Maka dari pungan ta'ala kudu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Andreko inuko gangka terbit pajar. Waktu ngana gangka matama waktu nah. Ya kok bani teh. Ya kok matengangi mandre bu coba agasan deh terlambat ki moto kasiangan ni dena dai sota pamandre batoy mandre wai bangi tahu Allah haula wala quwata illa billah mandre tahu bangi tahu ku masih dena mandre mopi pekko ni capuri ron andre kupiri capuri moy aja tapi aja tambai aja nana bita capuri mi ro kupiringnya angka situ makutana tapi kon ustaz matu kupur kak mande na meka minu aja nang makutana da mana satu kupur minu teh kupur mande minu aja nang makutana makor otomatis ya rupa minu kau pakai dagang tahu engkau tahu maka dah puasa gitu ustaz sih tapi bagaimana hukumnya kita agak curuk ya kowe bagaimana hukumnya itu menyelam di air nah sebab dia menyelam ke dena kowe menyelam di air bagaimana hukumnya orang puasa menyelam dia tidak jadi masalah yang jadi masalah menyelam sambil minum air ditapahani maka dapik ko ni mapuasa tayo na makaro gari puasa na tayo ko maagasan na makalimomoy makaro gari puasa na tayo ko makalimomoy ni gataw makada iya mi ko tarcede de losi makalimomoy makaro memang ya ko majeni ko makalimo mo kamano iya mi na maja
kumakalimumo ko mega makalimumo rin cek dek masuk kan. Mana kecek dek masuk? Itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ang kasikapan buting par di ukoy na sama biasa tu komelo ramalame ko buting par. Ang kadi ya, ini buting parwe. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Halalakmu tu kuwali tapi persoalan na Asia ingat tu tahu 5 menit napa mo tu tahu 5 menit napa mo tu peko ni Diogi tahu atau sahur tahu Diogi atau sahur ki to dio na jolo na sama mani gitu dio ni jolo ai na okmo pila la WC makna Allahu akbar Allahu maha la haula wala quwwata andre ni jolo andre ni ngasabaan kamu contoh na ko nabita biasa nabita masumpa kama ni tawe biasa nabita kama ni tawe alena ka mancajimang jadi itu nabita dia na kana masbu nasabaya tu pak ima dia na masbu kama ite tojoy ternyata juno pi loy dia loy jolo dia jadi miti weno korona apa mana dia mari jaga ndak apa-apa. Yang penting aja natama buat tuh napa sidape indok na sabak magai iya nigi pokok ulan ramalan aso atau aregi atau ada yang penting waktu syahraini mutatabi'ain 20 berturut-turut tuh 20 berturut-turut ke macilaka pakon kapan suami tali ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup. Nah sebab ya renyak kasih waktu 20 menit. Tah? Ya renyak waktu 20 menit lah bini ke apa ji? Lah bini Pak Ustaz sih. Ditambahi Bapak Ibu sekalian, ia tu ini paling ko bapak-bapak kak biasa ki lo darah itu. Boleh ki darah atau boleh ki galung atau boleh ki kantor mapalla kawat tu mapalla makokoy. Lai bukai kulkas behekan jak mana apa. Ia minumannya segar-segar mana? Tapi minum tahu lagi tak sinandre, wih, angkanan dimakan ya, yande sih, 5 piring lah yande, apa lagi nu, angkai mana, wih bapak, mabua sakit, astagfirullah, 5 piring yande, napang kay mana mabua sakit, astagfirullahalazim, patar rumi puasa muna sawak bunga la ta'ala tu pandai ko syukuru ko. Tapi aja mak jai memuat lupai mak jamai bela. Angkau nama mak jai mak kalau lewat lupai mak padahal dega kan lupai jikau lutoi. Jadi saya kira itu bapak-bapak ibu sekalian, karena insya Allah kalau Allah mengizinkan kita masih ketemu pada subuh hari nanti insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.